Punya laki kagak kerja udah susah tingkir lagunya kayak orang kaya. Mana nih hidup begini? Wah, paling gini gue. Main air kagak dimatiin. Ember lu isi air udah biasa. Duit lu isiin kayak gue tuh orang kaya, duit banyak. Ada matiin air gue nih. Kata orang isi air apa? Aduh, ada duit nih. Siapa nih? Mau isi air aja udah ngasilin duit. Mana yang isi air yang lain? Main dah. Merah-merah ajaib. Main. Waduh, mana duit gue? Kagak ada. Kagak bocor. Kagak salah kerjaan bini gue. Aduh, babe. Ada aja tuh orang tuh. Gue disuruh potong rumput. Pakai gunting kuku segala. Orang sebagai Arif gitu, potong rumput. Pakai gunting kuku, kapan kelarnya? Aduh, bener. Gue pengen minta tolong sama siapa ya? Loh, asap gitu. Ember dari mana nih? Buset. Waduh. Oren. Aduh, babe, nyuruh gue lagi mutu-mutu pohon. Ayo kenal lu. Gue gergaji dulu deh. Gue potong kayak gergaji. Aduh, ember amat nih. Ember sapis nih. Gergaji sama nih. Ya, muntah. Jadi rawak lagi nih. Kan cupang gua gimana nih? Mau buat makan ya? Aduh! Kampret! Ember dari mana nih? Waduh, bener-bener nih ember nih. Hah? Buat tendang loh ya. Jalan loh. Gak ada gituan, gua kena ituan lagi ember tuh. Ancam, mak. Ajar emang tuh. Lo liat ember gue kagak? Ember warna hijau. Iya. Oh, lu yang lempar tuh ember sampai gua jatuh. Tahu tuh ember tuh ya. Bikin gitu banyak. Wow. Dasar omes tuh. Ya elah. Akmus. Aduh. Lihat kagak? Gua udah lempar sono tadi. Ayo anterin gue cari. Ayo. Cepetan. Ayo. Emang banyak. Aduh, alhamdulillah nih. Bentar lagi kebun singkong gua panen. Mudah-mudahan gak ada musang sama tikus. Biar kebun singkong gua makin banyak. Aduh, panik. Masa gua peluk singkong ya? Panik. Ember. Aduh, dari mana nih ya? Emang bener tadi tuh ember aja. Lo gak tahu tuh ember banyak ceritanya. Masa sih? Po, itu kayaknya itu ember itu, Po, yang warna hijau no. Seribu. Cepetan, ayo. Wah, ini dia nih ember gue nih. Apaan sih? Ember gue. Apaan sih? Cepetan ember gue. Ayo lo gak tahu nih ember banyak sejarahnya. Ember apaan ini? Kemarin duit banyak kot gue. Cepetan nih, punya gue. Ada yang kayak gini deh lo ember gue direbutin. Masa sih ember jualan duit? Kasih nih. Apa-apa, ini punya gue yang jangan aku. Ember aja itu. Aku cariin dia. Lepasin. Lu juga mau nih. Apa nih lagi? Bang, nih. Orang ada duit. Ember apa-apaan ember direbutin. Bang, tuh punya kita, Bang. Bang, yang tadi kita tuh. Sini, Bang. Bang, punya kita, Bang. Mau pulang, Bang. Bang, kayak gini, Bang. Pulang, ember. Emang kenapa? Masukin duit, Bang, buat kita, Bang. Biar kita jadi kaya. Ini aku Masa sih? ngaku ember lo ya. Dulu. Maksudnya ember ajaib. Iya, masukin duit. Segala ember ajaib. Ini yang lu isiin air tadi. Gua taruhin duit gua. Gua gitu gua lihat lagi kan. Gak mungkin. Gua tendang tuh ember. Oke, gile, gak Ah, udah, mungkin. gede. Ember bikin musrik. Gua tendang lah. Ya, kata kamu gue.
Gatel kan nih. Gue banget nih babe nih orang nih. Aduh, wah, gila banget ya. Ember. Ayo gila lagi buset.